sakubona mfowethu umfokasiziba njengoba umbizile lana mfowethu ukuthi sizoyenza lo msebenzi ungibizeleni ukuthi sizoyenzane ngoba angazi ukuthi uyacula noma uyicomedian noma wenzani. So bengisacela ubulise emakhaya, ubulise zonke indawo abalandeli lababukeli bekubone laphana ukuthi injongo yakho yini. Yebo, ngiyabonga mfoka moyo, ngiyabonga ukuthola leli thuba engikubizelele lona mdaka baba. Ngiyabonga isikhathi engisitholileyo, ngibingelela labalandeli umhlaba wonke ungaka, ngibabingelela ngokuzithoba okukhulu kakhulu. Mina mfoka moyo ngumculi werumba osafikayo ebaculini berumba music, yikho lapho engikhona mdaka baba. Hayi kuhle mfowethu, bengisacela ubachazele ukuthi njengoba ukhiphe lena i-single track yakho ethi nansi indoda, ubuqonde ukuthini, uzama ukubonisani, uzama ukubonisa abanye abantu o ikhona lapho yakuthinta khona uzuthi nansi indoda, asazi ukuthi nansi indoda iyenzeni, sicela uchazele abantu. Mdaka baba, ingoma le ngizayibhala yamfuthela kakhulu, ngayibhala ngobuhlungu obukhulu kakhulu, ngayihluphekela kahle kahle ingoma le. Angibhalanga lula nje ukuthi ngithi ngiyajabulisa abantu, yebo ngiyakubona, kodwa ngayibhala ngenhliziyo efuthayo ngoba angibhalelanga ukuthaba. Kunengi engakubonayo ngize ngibhale le ngoma, abantu bengathi ukuthi bethi isingili ngiyokufika emculweni, kodwa ngingayibhala ngenhliziyo yezinto engangizibona ezibuhlungu, ezinye ezenzakalayo ebantwini, izinto zimothakala, abantu bebulalana ngendaba yezinotho. Kwangihlupha kakhulu lokho enokuyinto, that's why ngahle ngaqala ngokubhala ngayo ngoba yayisenhliziyweni yami into yangibona inhlupho. Yebo mfowethu, siyakuzwa laphana, ingoma yakho imnandi kakhulu, balandeli kuzo zonke izindawo. Le ngoma imnandi kakhulu, imnandi ngendlela ebuhlungu kabi, ibuhlungu yona imnandi, but ekutheni umfowethu ebuhlungwini, yebo ngiyabuzwa laphana wayesithi kulo buhlungu, but iyaduduza ukuthi njengabanje ngoba mayethi nansi indoda, ngoba njengamanje uthola ukuthi abafowethu izihlobo khona laphana sebeqala ukuthi bebulalane ngokungekho right kwaphana. Sezochaza zonke izinto umfowethu, nokuthi ufunde ngaphi, usazosichazela nokuthi yena ubizwa bani nebhendi yakhe ukuthi ibizwa bani. Sesizomnikeza ithuba achazela ababukeli kuzindawo zonke. Babukeli emakhaya, mina ngikhulele endaweni okuthiwa MAPHANABOMVU, yikho lapho engikhulele khona. Ngifundela uPaka i-secondary, konke le primary yikho la engifunde khona. Abaningi bayangazi indawo nje engikhulele kuyo ngize ngibe ngaka, kuze kufike ngalesi sikhathi sokuthi ngibe sesimeni sokucula irumba music. Mina ngumuntu nje ovele abantu kade beyazi, ngingumuntu ozithandela nje inkonzo, ngizikhonzela iZayoni. Kodwa-ke lo nyaka ngitshintshile impela, abantu bazile ukuthi kumbe mhlawumbe ngiyachoma kumbe kanjani. No, kangichomi, kodwa impilo le kade ngiphila ibe lo mehluko kakhulu, ngoba kulezi zinto eziningi engizibonayo le ngidlule kuzo, lezinye engizibonayo manje ezizayenza ukuthi impilo yami ibe lo mehluko, ngiyitshintshe. That's why abantu kade bebhekelele ukuthi ngumuntu othanda kakhulu iZayoni, sebembona senkurumba music. Kube indlela yokuthi kunengi akade ngikubona kusenzakala, kwaze kwangenza ukuthi ngibhale ingoma, ngiguqule impilo mhlawumbe kade ngiphila, ukukhonza lokho engikhonza. Kodwa-ke ngizabe ngikhonza, kodwa ngiserumbeni ngikhuza izinto engizibonayo ezenzakalayo emhlabeni, engikusolayo, lokunye ngifisa ukuthi ngabantu mhlawumbe singaphila impilo engcono ngakho, ngibonisa abantu indlela. Yebo, siyabonga laphana mfowethu, ngisacela ukuthi ubachazele ukuthi ibhendi yakho igama layo, ubachazele igama layo le bhendi, igama lokuzalwa, ukuthi uzalwa ungubani, igama lakho. Ngisacela ukuchazela ababukeli. Babukele emakhaya, igama lami nguProfessor, isilungu ngesakosiziba, okuzalwa. Igama le bhendi iMAPHANABOMVU New Sounds. Hayi, siyabonga.
sibonge laphana ababukeli, sibonge laphana lihle igama lakhona liyahlabusa. Kuhle ukuthi sibone umuntu omutsha zama ukuthi avuse isigaba sakubo o isizwe sakubo sasemathebelendi elukubane kuchangane emfuleni omkhulu kakhulu. Umkhulu lo mfula lo ubuhle into ayenzileyo umfowethu. Sithi khuphuka. Mina ngesingami ngingumlandeli ngithi akakhuphuke umfowethu aye phambili aqhubeke anandise emakhaya. Yebo ngiyamazi umfo kaSiziba ngimazi kakhulu bafowethu nabo dadwethu nabo baba labo mama nabo malume khona ngapha emakhaya. So mina ngithi even isupport uyayidinga bafowethu, uyayidinga isupport even noma lapho umxhuma lapho oxhumana khona naye, even noma ungamlanda enambeni zakhe uzozitsho lapho inamba zakhe ukuthi ziphi. Kunenye i-full album ezoza maduze. So thina sithi bafowethu, odadewethu, obaba nabo mama sibabiza bonke ngeziteji nabanawa bethu nabafowethu abancane. Sithi sicela isupport yenu njengoba manje ethi yena ufuna ukukhipha i-album, full album. So ucela izandla ukuthi lisupport bafowethu, even noma ungayithenga manje uyi-pre-order izomjabulisa kakhulu konke lokhana ukuzwa konke lokho nawe uthe usufakile yena uzozithola ukuthi lizoyithola kuphi, lizomthola kanjani. Sisacela unikeze ababukeli inombolo zakho umfowethu. Babukeli inombolo zami elingangithola khona, ngiyathembisa kakhulu ukuthi iyeza i-album futhi ke ngizosebenza ngokuzikhandla okunzima kakhulu ukuthi abantu bakuthola abakufunayo. Ngifuna ukubhalansisa impela ukuthi abantu bezwe ukuthi lento engifuna ukuyenza iyaphi njalo ngiserious kangakanani ukuthi abantu bamamelise lento engiphekayo manje. Ngiyacela kakhulu support encingweni ningangithola ku 071 765 3415 yikho lapho elizandithola khona. Ngiphinde futhi 0717 653 3415. Uyafona, uyawhatsappa, uyangithola kulezo namba ngaso sonke isikhathi. Uzizwe ukhululekile ukuthi ungithinte ubuzisise ofuna ukukubuzisisa, sibone umbonise lapho ofuna ukumbonisa khona, ngoba siyakudinga ukuboniswa. Ngeke ngenza into ngi-one kodwa into yonke esiyenzayo iya ngokubambisana. Umbonise laphana lalaphana lamenza kwemukela ombonisa khona. Ngiyabonga ithuba leli engilitholileyo kumfo kamoya. Ngani inkosi ngambusisa. Danke mfo kaSiziba. Sithi yena njengoba ezama lapho ngigcwalisele laphana naye ode echaza khona, sithi umusic ngwabantu badala, aso wakhe ngwabantu. Uletha injabulo ebantwini, uletha induduzo ebantwini. Njengamanje ingoma isasebhodweni, hayi imnandi kakhulu bathandeka. Imnandi lokhana ukuthi mawungayitshaya iqiniso lihle ungazivalela endlini ungaphumi ngoba unandi emnandi ngakhona. Angeke uvume ukuthi umlilo owamagetsi ahambe ophelele ibhetri. Even nasemafonini nokuthi uyilode efonini, hayi uzofisa nokuthi uyilode efonini. Liyeza iCD bafowethu elisebhodweni, uzobuya lithi phambi kwenu khona phana ubunandi uyazenzela but uyenzela lina. Siyabonga bafowethu, siyabonga badala. Danki emakhaya sithi sesivala.